Karnom pini ada birtalong penili Samir Singh Jain dikatharpi non birtang tompen arjuik tha. Karbi Anglong Autonomous Council Irrigation Department pen Prini Pai Thong Keprai Siarni Ken was pipe lapin Agriculture Department pen Cash Award lapin Rearing Appliances Beneficiaries Atomapan Difu Sarsing Tiron Memorial Tan Hulalong Kiron Pona Birta Nangle. Karbi Anglong Autonomous Council Irrigation Department lapin Agriculture Department atumpen Patir Piponsi Labang Soamai Pimanpo. Melong Aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang, MP Horen Singh B, MLA Darsing Ronghang, Chairman Raju Tisum, Deputy Chairman Ajit Kumar D, EM Lun Singh Tiron in charge Irrigation and Agriculture Department, EMs, MSCs, Secretariats, Officer lapin Beneficiaries atum Chitongdon. Irrigation Department Penkiron Ponlaki, Canvas Pipe, Tubewell Scheme under PMKSY, HKKP Lapin Agriculture Department Pen, Cash Award and Rearing Appliances Kironasai, Constituency Inquiry Trokpen Kadukavi, Bang Paroi Sira, Bang Inquiry Beneficiaries Atum Mapan, Kironasai Dingpon. Ratio down 450 ratio down কৰা যিবিলাকৰ খেতিয়ক তেওঁলোকৰ কাৰণে খেতি মাটি আছে কিন্তু পানী অসুবিধা তেওঁলোকৰ কাৰণে এই অসুবিধাটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সেই স্কিমটো 1 জুলাই 2015তে লঞ্চ কৰা হৈছে আমি কাৰ্যকলাপ কৰ্মসূচীৰ পৰা সেই স্কিমটো বজাৰ পঠাইছোঁ বেনিফিচিয়াৰীবিলাকৰ লগত লৈ কৰা হৈছে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি আমি বৰিংটো কৰা হৈ গ'ল আৰু আজি পাইপটো আমি বিনামূলীয়া ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা লগে লগে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বছৰৰ কাৰণে যিমানখিনি লাইট বিল লাগে কাৰেণ্টৰ বিল সেই গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা তেওঁলোকৰ ফোনত আমি ডিপজিট কৰা হৈছে আৰু লগতে দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আছে ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাকৰ ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে যিবিলাকৰ মুগা পোহে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিনামূলীয়া একালীন সাহাৰ্য ওৱান টাইম এছিষ্টেণ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি 150 বেনিফিচিয়াৰীজ কাৰণে আজি একালীন সাহাৰ্য 10 লাখ আৰু আমি আকৌ চিন্তা কৰিম ছেকেণ্ড ফেজ দিবৰ কাৰণে Department benke iki pantai kan era pondu kita sedikit ini banjir pondu jadi la iki pantai kita ini tu siap ini dah sebagai ini bentuk cek pondu tapi departmentally officer ada mana tu iki an iki bentuk lo iki pantai ne ular dopinan soalnya ni kempo lagi mah sebagai ni Department of Hazard Control. We need just financially get up. Bangon berapa sapini? In total 150. Sapista homosi dengan bangun polo. Masih boleh kalau ini lihat masuk lagi selesai. Konon deng konon. Ini soal department pada bangsa ini bangke 2015 Prime Minister of India kelong salah खेती के लिए मकान की दिया जो जितना ट्यूबवेल पूरी kuripi kalau sepuluh kuripi robot lang di pembeli kalau ini pinbel lang ini adora kaprek kalau so canvas pipe pada kerong karena kini letih yang ada dengan dolang nonton benang bali patharan nanti ini 60 kan iceng kalau so program lah iceng kalau jual sama kasih nama ini sih asal dolang itu tak cerah dulu Bukatan subdivision ke parlo khat-khatia long Prini Pai Thong Kebra Isiani NL 05D Lakha 8211 atrak pen Theng Kiching Lin Suri Plira Pharonir Kebrai Komatum Nebdun Pusirai Kompen Birta Pachini
Bokajang subdivision ke parlo khatkati raikong atum pen preni phai thongkebra isiani Manipur pen Guwahati anat kapangno NL 05D8211 atrak khangpen langdungsi thengkiching lim suri pira lim pharo nerket nedunlong thengkiching kewa nabang phu Manipur asor RK Dhabir Singh aphan nepsi raikong atum RK horbomlo Arni aphan kardom arongaji chat puja haraghat rong supialongta talondun pusi pherangki pen kat news along birtang pale Haraghat rong supi jamuna alang royalong milur mithek kaipen chat puja talondun chat puja along hindi alam kaninji akhe anparta khe khri hinia moni ratumta chitongdun chat puja katalon pen monsam lapen chingthur pu pusi Arni arnam ahirjumi hangrinti কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাওৰা ঘাটত এই ৰাণী ঘাটত 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমি সকলো জাতি বৰ্ণ জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ ছট পূজা আয়োজন কৰোঁ এই দুইদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি আমাৰ অন্তিম দিনা ছট পূজা আমি সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰোঁ সূৰ্যাস্ত আৰু সূৰ্য উদয় হোৱা সূৰ্য ভগৱানক আমি পূজা কৰোঁ এইটোৱে গোটে হাওৰা ঘাট কাৰ্বি আংলং ৰাইজক ছট পূজা কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে বহুমূলীয়া সময় ওলাই আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে এই আমি দুইদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ছট পূজা কৰোঁ ছট পূজাৰ উদ্দেশ্য হ'ল সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰোঁ গোটে ভাৰতত গোটে অসমত গোটে কাৰ্বি আংলঙত শান্তি আহে এইটোৱে কয় আমি Khatkati police station ke parlo jortok biarong sagar complex truck terminal and car wash point along preni phai thongke prai isi anitili isira minute flick ke papor borpeta police station ke parlo angkang pen nangkang hu jcb ihum kelo borpeta police station angkang pen jcb nangkang hu bang hini to maphan kitong kelang asai khetum pen nep ingnang ponlo Kiton kilang arideng kaching nang cek bang hini atum laki Borpeta Bangpur Police Station ke parlo Muhuri ga so Karlitang Mejudin asopo Rafiqul Islam Arta thongke praisi lapen Borpeta Hali Police Station ke parlo Bedbari ga asor Julhus Khan asopo Ingzamamul Khan Arta ing koirai hini pusi pangthek pondo Anparta JCB nangkar thang ihum NL 01K8157 atrakta Kanghua tumari dengte kilong ponthu Non malom super pan bertamu ington ponsna. Berta keme, nangni tuma pang isi berta keme. Dong si nangni tung hem kacu kim jiapan hon mohortar kelong jiapan kiri tasik sat dopok pulote ili tung kar biang bong pen kang puceng apulat MS Hanse Brothers Hardware along Hummi David no. Ladak nang nitung hem kacu kim jiapamu ang tuan pen long igji. Lasonsi tin electrical items, light bulb, ceiling light, pens, board, nails, plumbing pipe, rope, coil, putty, ready-made doors, syntax, tap, wash basin, pen chenglock, kapre ahamu sitame long igji. Lasi Hummi Ignog MS Hanse Brothers Hardware. Adim laki dong mukak Samilang Road near petrol pump Karbi Anglong. Ang susay katingi kuji of kanla aver kipi anambara lang Hummi Ignog. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mopi buthat bertalong wangtulo St. Thomas Believer Eastern Church Rongjang Pongalong Difu Youth Fellowship pen
The New Journey Palm Sangkungpi Thongke Brahini Lapen Angkung Su Near Kepen Athipi and Ponsi Youth Retreat Ajai Mek Kapaman Ponaberta Nangle Jai Megalong Mondoling ko Rahini Lapen Fellowship Kithom an Ongdung Arisui Jangatum Chitongdun Jai Megalong Aluhiaman Pen Resource Person Reverend Father Numphurai Khumba Lapen Wilson Kumar Singh Atum Banghini Pen Ok King Jangawut Kidu Kithak Lapen Kachipa Minangji Aputhak Than Paklarpo Labang so ajai mek kachipa tirupi ponatum Meipu Ajoy Phangjo Chunbang Rup Singh Be Dun Meipu David Ingti Rap Chunbang Jiten Hanse Dihin Rimbang Serlin Teron Pilapen Bangpu Bang Pietum Humson Tiso Irene BP Minuka Intipi Bidisar Atum Imoni Teron Pi Tom Singh Milik Lapen Pastor Atum Ta Chirap Chitudun Laso ajai megalong ningkimi pen ki dat penangabang pu bang pietum chirap dunsi jaimik misen pen kapachun longapot Believer Eastern Church Difu District Youth Fellowship hin pen kachuru pajirpon Pini ada berta kila pons kang ton poglo domi thagmi kurwang thu